Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Da ka jingye trailang jong ki bor pulet jong ka kleriat bat ki dkhot ka KSU Jaintia Hills Unit Jaintia Student Movement bat ka ENJC ha ka met jong ka khat pratrai unaitung arjar khat khandai ha ka por kumba prashiteng AA kila yo ban kurup hadu san poteli ki masi na ki arteli ki truck ha ka checkpoint ka badon ha ka shnong tuber shoshri East Jaintia Hills District bat la subajur ba yakini ki masi latmu ban shalanto shari Bangladesh. Kini ki truk ki palayo ban kurup ya kita masih kidai ki badon yu number ML10 kandai not new kandai bat kawai pat ka badon yu number ML05S nriusan prakandai. Kini ki truk kila kit ya ki masih na kasnong Marigaon jongga jala Asam bat la suba bagi temu ban penpoi syakapot ban shalanto pat ya ki syari Bangladesh. Kaba penlengo ya ki bor pulet bat ya ki khot jong ka KSU JSM bat ENJC kalong ba Maria yo bat ya kita ki trok bat yo kurup ya kita ki masi la 1.1 mi lalu unong yalam barim jong ka MPUF bat ka kenhon jong u ha ka ba kila berngem berset ban mudui ejahar ya ki nong yalam jong kita ki laiseng ki ba ya trailang bat ki pulet ban bat ya kita ki masi kinong yalam ka KSU kila keno babun ki jakarep jong ki nong snong ha pertakuna kuliang donako kila julor jur namar ka jingjelai ka jing penya ya kimasi ba khayitu sa Bangladesh nang no pilot unum si ba Marigaw ang tapi mo lebo ya numan ka por bilay gune em nga datang arsin kanong ngod dan kaya kili jong ki elemen no andi man kali dong mewan pipa pinya tay gani mesti nang no fikir jo mu utrai jong no ni mesti try de dipeni mar ni ira de try de kar de ma polu de